Esaki tem sneak peek de parti 1. Uninang ku amigo Aldeir toevallig dat hij back and forth about this riba segumi a challenge die king também outra lyricista. Okay. Dus a palavra tá bot lyricista qual ami tá bisa a palavra tá suposita ou bot lírico. Lírico tá den book de ouro. Pero den haki estratégia é adjetivo. Ja. Ja. Sim. Lyricista. Sim. Lyricista nota den boek die ouro. Dus ik zei dat onku op een gegeven moment mijn mensen aan sabe, so ja, met te traduzier voor die Espanhol, pero também inglês lyricist. It's like, okay, dus ik kom met lyricista. Andori, pero assim na ting mas, ando nota tu ora mi sa que nota den boek die ouro, so mi nota bij check, mi nota mit of de mensen tijden mi no assim, pero mi nota bisa ku het de fout si boa assim, dus het tiene, sa? Pero a mim não usa book de ouro, ora me escrevi. Esse aí estava um preview de parte 1, disponível em YouTube e Spotify. Laga mi pinta pintura pa mostrar o que me dá. Estima lá da querer de mim mesmo tá taça. Estava no dado suficiente leu allá. Se dar e petróleo dirá bem nada me lugar. Laga mi pintura pa mostrar o que me dá. Estima lá da querer de mim mesmo tá taça. Estava no dado suficiente leu allá. Se dar e petróleo dirá bem nada me lugar. No, ei nada me lugar no. A mim mostrar o que me dá no. Depois de cada álbum também met de shutdown. Dus met de toen pauze. Dus depois de cada álbum met de shutdown en dan met de bij dentro de lab dan moet die papia back en dan gewoon pensen oké, Kiko mi siguiente proyecto te bij zona. How is gonna sound like? Kiko lo mi rap about, etc. Então, met de dingen fase A, la revista Luna de Junho sali 2017. Entre 2017 com 2018 just 1 year. 2019, mas sinta pensa, no, that's not just 1 year. Por sombra, 2017 album sali, pero mas que bie promê que sei. Anto entre 2017 by the time eu me promê cantica back area sali trobe, anto pressão, I've gone through it. Like I've gone through it, but I've written a lot of songs anto ku e cantica nai by the time ku mita sinti mane, okay, a walkie see mita sinti ku mita saliendo for di abismo profundo como estava dentro a walkie me tá sentindo me pusher para só walkie tá sentindo mané Gepasteerd station. Sim, pero last como me tem que saca que tá foi me meso lomba que man pensei é pressão também me não ni promote zeg maar promote tiki promê pero me não sigue promote depois which usually me tá assim depois de álbum mané basta que álbum botar tal cantica não basta sigue. No, é pressão, mas saquei, então I was done. Like, I don't like going back to that. Yeah. Então, it was like coisa que me Sera, was that? Kita for, então, which was good. Ela se me ouve bom, então, that led to me para open up to experiência na novo, desarrollar me mais personalmente também de uma outra maneira, conhecer me mais de deeper level, dus hoop ik ook como gewoon passa door die tempo, ik estava importante anto pivotal para abrir porta para, por exemplo, NEGROPONT. Yeah. Você mencionou também a shutdown period A. Isso significa também não tá assim nada com música? It depends. No. Só me tra música sempre. Lá se tá entre augustus com januari, da primeira jaar foi 2013 com me não skibi tour dia. Dus maar doen me mesmo regra, talk about rules. Com me não for even me não skibi for once in my life. Me stop the skibi for in my life. Foi 2013. Pero com me não skibi en me não track antica, etc. So I was always writing. I'm always writing eigenlijk zie. Pero me não com me te focus riba me te saca algo. Yeah, okay. Yeah. Dus eu sei uma diferença, me te quero. While doing the research, nós mira que babisa que bota o álbum na antecipa nós mira tem produto também que tour custa concept. Tour álbum tem concept, tem certain concept, então tour álbum tem começar com concept. Para me te wonder
como artist, como que creative, pero que tinko hasi e coisa também, like, não tem uma cabeça. Que tá por mim coisa que bota hasi na começar um álbum. Like, que tá por mim coisa, vamos dizer, botar concept, okay, what is the first step? Het depende. Pas sombra, tim ja en nota começar com o concept duidelijk. Tim ja bossa kiko bo no que tra. Okay. Bossa kiko bo no que é concepta. Yeah. Pero bo no sa ainda, sim, ando bo no sa ainda kiko si eta, dus bota experimentar. Dus we trouwen katika kiko. Dus dat is een periode entre, por exemplo, 2017, depois 2017, zeg maar. Me dá maneira, me tinha tra, dus me kita purba yenko, like, kantika na ko auto-tune. Me maneira haciendo como melodies, haciendo kiko, like, me tava purbano yenko, me também pero nunca com aqui nota e cos. Kiko te cos eure, ando bota kita busca. Então ele teora bom maneira realizar maneira, guarda. Me casa te ko. Dari bota focus riba e concept. Yeah. Pero at the same time ting periode maneira NEGROPONT sia começar com concept pro me. Yeah. Dus Mi seguinte pergunta, como saco é conceito volledig en klaar? Kiko, tá louco? Maar bonosa. Bonosa. Die kon nou. Bonosa. At some point, bota put it out, zie. Sabe, em teoria e em prática. Bopo sigue que bopo que me por aquela sigue trari veja. Pero mi tungene também com mi topi pragmático. Dus tinha certo momento me disse maneira, ok, like é bom. Sim, tinha afweging que eu tinha tra. Me posso trair bem aqui e assim é maminho, sure. Pero pa value que me dá back, of impact que eu boqueting of whatever, é coisa bom suficiente? Sim, zesde cultuur. But okay, hold on. Hold on. Sim, que você dizer? Porque tá gewoon passable. Me tu me te focus op riba kiko mi pohasi bom ku tabuta ku pa ami é fácil, pero e output ku mi tabuta ta minho ku average. Okay. Dus like efficiente, porque é eficiente. Like se me por saru ku mi po buy uma basket plus sim de hora em 6 of que da se basket anto sim é mais largo então 7,5 me te buy uma basket. Yeah, I'm sorry, I got man. you. I'm sorry, man. 6,5 like você deu uma minha opção 7,5 maar uma basket do. Papiano die zesde cultuur anto urbano die do more things at the same time has diferente coisas anto tem dat ting éxito in diferente conai. Boto um ene kuta pensa que bom está master of one of master of none. No, that would drive. It's okay. Get them back. Me don't know, pero me no gusta dichotomies. Okay. Me no gusta dichotomies. So me não quero bomesta one or the other. A mim, personalmente, tu ene ku te ainda me ta excel mas si mi hasi mas cos pereu. Paso me ta Okay. fada si un cos nota challenging e diverse genoeg. Dus zeg maar, het challenge pa mi ta ding e diversity. Ja. Então, se também com interora, denk sei sempre me tava doendo também, dus com me studie bijvoorbeeld of like me tá se mascos bani me studie of no me te purba teka me no me purba também eu den loke me tá se também. Dus com basket bijvoorbeeld também like tu rene com conhecemos com a uma basket com me. Sa também com I was Nice. At the same time, ku rap também, like, portanto, não gusta como de rap, não gusta, like, pero you can't deny que I'm nice on there too. Ku me study também, portanto, não te sungo daí 10, mas nem me bisa 8 horas. Pero, like, in class, when we talk about the subject, I'm up there. Bosa kon like my read like I me nota papia coco me nosa, zeg maar, no di papia of argumentar uma maneira que nota make sense. Também se me das me best. Ando me te querer aceita juist in me scherpe dingen diversidade ding tour of com amplo tanto. Então me studie também um studie que te cine like wat dan ja me dia meeting vaak termodinâmica no modi papia nem me biso pero dat in vaak que te juist op social também of
vaak nan kuta mass chemistry, vaak nan kuta milieueconomie. Kamina wat te zien about externalities, internalities, and ook market prices. Like, so it's like really, really diverse. But het is zeker juist assim me feliz e tener me interessado em eigenlijk toekomst. Maar zo mundo te complex. Sistema não te complex. Dus je hebt een keer de niche down, de music of de manier die expressable is. Pa a mim não. Pero me sabe que eta coisa like me acknowledge que tu meester die ene que tu juist focus op coisa and to master that shit like no other. At the same time meester die ene também que por overzicht en que tu compreender was a lot of things. En assim não tem was diferente gradatie die com esse meester zeer. Dan ga je simper. Dit is een temporada que a gente tá pensando que é valkuil para mim. So in the money, okay, you have way too many interests, way too many stuff going on at the same time, but not that really good or at anything. So sempre the thing you pensa, no importante é niche down, kies course, focus de você, então você, ou bating, uma temporada pensar aqui, but move on to the next thing. Right. Dus er como bota balançar. Of harmonize economie Yeah. but we still give enough energy and time to all those things. I think yeah, sei minosa. Você é balança eita questão de valor não opstaan. Você sigue purba queda purba. Paso tem período que me tá sendo letterlijk muito cooperativo. Like there was no reason de como tá de pari comecei com bestuur como tava dentro de minha temporada me tava estudar. Like eu não contribuí nada com nota GC na minha. Já você vê como as coisas. Of je na mi rooster, was niet riba mi CV também like não que eu hago muito coisa like de como que tá dentro comecei de tal kutiko like some of it was too much. Pero at some point but assim, dus aqui quanto vou pôr para eu. Mas it's not so tinha net a conclusão tá focus riba goes. Tinha a conclusão tá no focus riba 3 of 4 of was para 2 semanas, então outro para 2 outras semanas. Like, het depende gewoon per persona, me te keren. Para a mim, agora aqui, how I have it structured, it feels good. Agora aqui, me te tra 4 dias para semana, dia para semana, me te suppose tra iba music or things related to my music stuff, podcast or whatever. Anto, eigenlijk promeer com me bij trabalho também, me te skibi. Durante o trabalho também. Então, depois do trabalho, ora me bij cashback também me te skibi, sim me skibi, escuta música também é parte importante de minha rotina. Então, de weekend agora aqui uma block, vooral durante o dia, para me estar com família. Dus para mim com eu, então com Josephine. Então, that's how I have it structured right now. At the same time, maybe, que ora me acaba que capítulo de NEGROPONT aqui. Me já vieram nota para música, mas I don't know. Like maybe I'm gonna do it something else. Ja. Nós estou com candidato toevallig, cyber. Niks mee te maken. Nós estou com candidato Josephine, de laatste recording van ons. Nice. Lambo, that shit is hard. Yo. Qua? Lambo. Hard. Lambo is the one. Intro song. Yeah, Lambo is the one. Hard, hope hard. Maar laat doen terug in Pang, maar hebben terug in Pang naar Scheveningen. Uno. Boke actually laat doen terug in Pang naar Scheveningen. Essa é uno. Essa é a minha primeira pergunta. Is this a bad business investment? No. Me tá falando No. I've never had one. A mim mesmo não. A mim mesmo nota dinge business de comida mais, pero there is a dope idea though. É uma ideia. Tinha fritando quando não traga pão. Exactly. Stay woke. Kind of the same. Yeah, like ours is better. Ours is just better. And the plus nos lo bij Scheveningen, a mim nunca, no, maar bij Scheveningen jaar. Pero si tin druk pang. Me lopo bij maar stando be. I mean, and si tin sa tent ku muziek ku nos like that we fuck with. Bota ya mi no. Sí. Me to wonder awaki as a person ku bonota capitalista. Ese no sa online e offline no sa establecer esse. Me to wonder si com persona com maneira artista que está ascending, então, op een gegeven moment, botar esses shows, botar esse tudo aqui, botar deal com, dare I say it, capital. Me te wonder com mentalidade de hebben een trucje para Scheveningen,
kung bota poner em practice como business owner of único tá atrair certo capital para se quando que assim. Como bota pode say back into the peoples. Não, como nem eu pergunta de bom, ando sorry como me escubo pia. Não tá nada. Mais simples. Como abota support black businesses of black creators? Abo trava assim. Oh, I try as much as I can to buy. Okay. Pero no kumita, like, minota hende ku lo, como divisão? Put that shit in my bio, man. Like, I support, like, I'm not that, like, minota, make it a principle. Mita gewoon purba. Like, it's a principle thing, but it's not something I gotta show. Was I like, there's also businesses ku mita boycott, pero it's not ku mita money. Like, yo, I boycott this. Like, I just do it because that shit is for me. Like, I boycott it for me. I support the business for me. I don't really share it, zeg maar. Was ako, anto asina mita ku, ora mi bij Kòrsou of aqui na Hulanda também. Like, I try my best where I can. Okay. Make it do na challenge. Ooh. Boting. This is the got you moment. Bonota capitalista, right? Bonota capitalista. The palabra, it's complicated. It's complicated. Pero no, mi nota capitalista, pero mi no sa kiko una bot bayon na wari. Tampoco não sabe. Sim, tampoco não sabe. Bambisa, bolan também então walkie, anto bota de posição de Elon Musk. Kiko bota assim. Pero kung mi ayega position de Elon Musk. Essa coisa, mi não do nabo escojo, balanta como esse. Então mi não que tem no, balanta, anto inang bota. No, pero mi no gusta hypothetical na aqui, mi no gusta hypothetical na aqui, so kung mi alanta de position de Elon Musk. No tama kait. Like, Baiega inang, no, maiega inang, mas nem ayega inang. No, balanta também então botar de posição. Kasi mi kita ko ipo mi saco bota vai get into no, pero no tama kait. Kiko bota hasi after that. That's what I want to know. Mita South African white man também? No, bota JUNY MARTINA. Oh, okay. That was oh, you're South African. Yeah, that's wild. No, was North African or whatever the fuck we're at. Kiko amita si simiting 53 billion in value. No, 440 billion. Oh, it's even worse. Sí. 440, 36 actually, se me dá accurate, pero. Ando mita ding e poder que tem da medo, zeg maar, mita ding White House kuko. Botin turlos tukos que tinha aqui, pero bota abo. Oh, now we pod. Sí, now let's pod. We here. Sí. Kiko bota. Switch bodies of it gewoon. No, ito JUNY MARTINA. Eting tour e perks anto privileges, dare I say it, di Elon Musk. Pero ito JUNY Musk. Sí. That sounds like a horrible cologne. A horrible perfume. Elon MARTINA. Elon MARTINA. That sounds. I should write that down. That's actually kind of cool. Yeah, but put me on the spot. I walk me to a pensa ko and the comportamento da wak. Maybe I don't really think that. Pero se me tinha um freestyle fica cabeça ora aquilo mi who's a tour sang e poder comiting pa Kibra e reign the Western world. Okay. Reign the rest. See, we put elaborate and dig I feel like that's what he's doing, but that's what he's doing también. It was a dramatic effect. No, I don't think he's doing that. I think he's in ieder geval essa nota sua intenção. Pero a mim lo se hobby mais intencional. Like, me não sabe precis como me tenho elaborate, como lo Kibra e reign assim de action, assim action. Dus doen nos action ko bula assim. Wanneer Trump te sign executive order, que executive order aba te sign. Yeah. Oh, não sabe. I need me do some research. Okay, good answer. Dus se me tem jetando poder, me impobisa agora que like Kiko mi next move tá, pero mi saki tipo persona mi tá, ando com mi nota ni eens com mi mesmo existence, se mi lanta como Elon Musk. Dus para mim coisa com mi lo por base, tá eliminate the existence of him de maneira a mim e systems kuta trahador de him de maneira e dus ook the West. Dus say lo mi asi, pero I don't know what action comes with that. Pero gewoon, mi sa ki tipi persona mi ta awe, anto awore ki, which is I'm not, like, I don't feel billionaires should exist. Oh man. Nós que vai de, nós que seguir billionaire talk?
Because I'm here. But Sansi, que me diz No. Like, But tabo solta sim pergunta. Lá Angel também sim. No, sí, Angel. Macha tanto pergunta no Sinski, bro. So you must ask too. I mean, no, Esaki, como engage que conversação aí. Sei te ko. Que abolo assim. No, let's start. Let's go. Vamos passar rondo. Que abolo assim. Si bota Elon Musk. I think But die mag je penseren bij actie concreet of op het nemen breed. Like, so, let's be fair. Mita querer sowieso coisa como lo asita. Mita vai usa mi sang para criar sistema que mina tem opportunity. So mita querer den opportunity. Dus benoemd is in die Elon Musk sendo precies esse hoor aqui. Sí, pero da quem bota de oportunidade. That's what it is. Okay. Sí, being a persona que amita me look purba criar mais oportunidade. Dus lo mi no asi bijvoorbeeld den maneira de DEI, por lo mi make sure que invertir mi sang, tem assim onderzoek na wak kiko ta stap di mas prome kumi po kumisana je pa exact change. Dus nona e persona que tá 35 anos e não tem sang do dune um saque placa, pero invertir den kiko te sistema nan kuta hiba ene di ora la nase te kinan ko eti mesteri eseng. That's what I would do for our people. Pero research aí tem. Pero mi no tiene sang pasie. No, pero like, zeg maar, like, die kon Elon Musk not zien, gooi. Você não quer, não, pero não papel de Elon Musk, não de ami. No, fica. That's what I would do. Right. That's what I would do. Zie, research tape bijvoorbeeld Lomi. Raadplegen. Busca board of directors die something. En toen wist ik, bon, konos te bazen koken. Dan ben ik ook het implementar. Lobo end up als hij men ook aan bisa. Sí, probably. Pero ba frame outro. Exactly. That's the whole part behind the part. That's like, pero like, e koko abolo asi Turen nekuta empower the Western world. Lota contra lo que boke asi probably. Pasombra bota quebrando inteira foundation di lo que nanta parape e lo que apone nang inana. Sí, probably. Dus die komen op gewoon bisa ku boke quebra the Western reign. Paso mi te quiere mi no que papia ding algo guta Destrutivo. Sí. Paso mi no me sabe como te destruir. Mi te vai lo que by the time we catch up, it's over. I don't need to tell you that. Paso me sora orbo bisu ene em dinga ni dalbu. Que maar de diferença entre tratrukkie pan nos Scheveningen versus Sera tour treat. Sí. Correcto. Precies. But essentially you're doing the same. Dat gewoon semantics erin. No, and not the semantics. It's it is a different. Yeah, sí, okay. Pero sí. I feel what you're saying. Sí, so mi nota eens ku. Dame sabes negi. A mí lo que hace de una otra manera. Pero ahora me dio una pregunta, Pablo. Di con lobo bisa, di con ba preface lo que ba bisa ku lobo no lobo queda ku bosang. Of no bisa assim, né? Paso hoje de semantics, pero ma bolbit, pasa? Bo eso ora que ma flip lo que ba bisa. Lobo queda ku bosang. Di kom mi no bisa ku mi lo mi queda que sen? No, di con ba bisa überhaupt. Wat queda ku sen. Wat queda ku bosang. Wara, mi no te comende. Eigenlijk, no, dus pamalo mas flippen, pero babi is eigenlijk lobo no duna seng. Dus met andere woorden, lobo queda que seng. No, lo mi no queda que sen. Mi costa lo mi no duna seng, so mi no te queda aceita ajuda. Pero di como tem um preface überhaupt ku ekoi. Pas hoop je te keren ku orboting sen mo di ku dune. Anto koi tum malo ner di pensa. Pas duna eseng of ting eseng no pero no te sei que man. Like überhaupt ku ornos papia about changing the world. Ba kumisa ku essay. Sí. Pas essay te number one thing as Elon Musk ku otro lo identify. And not identify power. But in 4 billion awal duna hindi. That's not the way to do it. Que me lo queda que 4 billion? No. Mabisa mi lo invertir dentro sistema na anto asi onderzoek anto euro komisa inanang pa no siya ka. Beautiful. Okay. You're not getting me. You're not getting me. Nah. Now, what do you think? Yeah, well, I'm doing invested in the education system. I don't know. No, but that's but we're all doing the same thing. Kind of. Yeah. I mean, I just frame it radically. So, okay, but yeah, like I don't think. No, sorry. Sige. No, like I think. I say things sometimes in a radical way, but people know me. Am I radical?
I ask for very decent, normal, like shit. Like, it's not radical to ask for, hey, I would love kung yung ene tatra full time, nang po come around. Not a radical to say it. No. But It's not a radical not thing. Radical, no. Pero pason yung ene no to escucha oro bobi se sine. But you smack him with it in the face. You gotta say something to make people say, di ko mo sa pala malu. It's like, yeah, but I was saying some shit though. So but that in me, see. Anto, now we can start talking about, do you believe in capitalism? Anyway, my bad. Better continue. Pero eu hope de koi time kami na kung na focus diba. Kalau mi sa ting discussion ko during maki all the time. It's not what you say, it's how you're saying it. Is echt cool manier. Was dat een self-help book para mí zo? It's like go help yourself, but No. You need help. No, pero si no estoy papi, okay, we're just parting. It's fine. E book aqui, book ko malesa. Sa mi last book ko malesa, mas começar com outro, mas acho que grego. Me dá me de um book para o book me tá só. Está ali. Book club. Malesa ko last day, sa the last book ko mas começar com Diary of a CEO aqui. Pero essa aqui é How to Win Friends and Influence People. Oh no, I've read that a long time ago. See, right? So a mí Kada visa don't honey the honey if you want the honey you can't kick the honeycomb. Yeah, see, some shit like that. See, essentially, pero a mí também tem de minha mesma maneira radical way de maneira. No, mas eu gosto de maneira cotar, então que assim aqui, então 9 times out of 10 de minha vida, Maria Lisa, no, he's in his bag right now. 9 times out of 10 Maria Lisa ko me nota get to what I want of a point to the asina. And they say it's the Yeah, but I would say that's step 1 in communication. Okay. Styles and influence and impact. Okay, now I'm gonna get in my bag. Systems bag. If you understand how the system works, if you understand how people work, bosata me kompa bring change. And sometimes saying exactly the thing ku lo piss people off, lo in ieder geval start een gesprek. True. Especially if you've seen people do it nicely and it did not work. Didn't work. See. Yeah. Anteuri, mi doel op dat moment nota pa bring change op dat moment mesora. Parce nota amit is son kutingu bring change. A lot of these things don't have to do with one personal or individual action. It has to do with a collective consciousness of collective action. And dat imbiapa get a collective consciousness certo cosmos war do bisa ribun certo maneira and stop die baila rondiche. And this is sometimes my critique. This is sometimes my critique tambe riba Let's call it. No, I don't want to get too much in this back. So it's still something kung mi minste bezig te explore. Pero timia let's call it the higher elite leftist people who ting bong intention to queda papia in circles with these big terms and to keep discussing among each other and to etabira this echo chamber die hende ku ongeveer ting kamina ting hende ku this system to actually affect and to ku ene na kita ding disconnect for je. Yeah. See. And but equita passo robo keda like use this certain language ku bota usa and ko kita passa in politiek também. See. Bota ya bugo in politiek the left a lot of times passou nang ta volg advies die bijvoorbeeld een Dale Carnegie mane ja no bosa we need to talk we need to bosa see like we see the right the beehive no cinco bosa si bokepa na siki like and that the shit does not work. You know how you know it doesn't work? Because the right does not do it until they actually achieve shit. Yeah. And you gotta know what strategy to use to achieve certain things. And yes, sometimes the don't
attack the I keep saying it wrong, but whatever, the honeycomb and the beehive shit. Like, sure, timya bonotinga sekoi. I also understand that. Misaku mi bay een sollicitatiegesprek, misaku minda bay papia menko ku na outro caminho. Of misaku simita de un business deal anto no stoer thing benefiting whatever needs to be gotten. Minda bay si mane ku nang mistake me. Like I understand that. But this is not that. This is something bigger. Sí. And we got to understand what system we're in came to empower, or in ieder geval in terms of, for example, capital, onto power, in terms of political power, onto deciding what happens, versus what the power of the people actually is. Onto si nos compreende, onto ribote compreende que obedience not sempre is solution. Participação not a solution. Anyway, Sí, I have this book. Sí. Ignore the coffee stains. Dan nada, that makes do nem mais tanto. I'm a elite capture. Elite capture. I'm still reading it. That's hate. How the powerful took over identity, politics, and everything else. Olu Femi or Taiwo. Taiwo? I don't know. Yeah. I also don't really know, but it's an amazing book. Anto, say don't go ba. Like let's get into the book bag. OnBrand a bit a book club. I want to start a small book club. Yeah. Book club. No, I want to start. I'm not even joking. Like, there's a lot of books. You can also start a book club. Show now. Let's start a book club. Like, shout out Francio Guadalupe, for example, black man in the Netherlands. Like, I didn't start with it. I started, pero tell me, taki nang letterlijk. Dus ik weet het met een introduction ainda. Pero like. De otro. Also have verdeeld koninkrijk, zeg die Paul Comenense zeg het about koninkrijk Camina Massinha about statuut. But so yeah, we need to start the book club. We need to start the book club. Ito bingko is sunang A and the bingko freaking chip wars. Intelligent investor. Yeah, I mean all of it is part of the conversation. So we should start a book club. I mean, there's a lot of book clubs, but what I wanted to do. Anyway, we'll get into that back later. No, we ain't even talking. Off the camera. Yo. This is JUNY MARTINA on the OnBrand podcast. I'm the third host. I'm very host. Sim, não, me que vai na parte de NEGROPONT universe ou aqui. Now we pardon. Hope different for the third time. Como é que concept de build that world around NEGROPONT? Dat se baseia tá muito contra ainda baseia of tá pessoa baseia. Não, tu como também se tu coisa. You're the genius behind it. No. When I started thinking about this concept, minha pensa foi trempanco, me que approach hope mas multidimensional ku e outro projeto não ku minha hasi. Anto esse unificar também ku elo tem diferente disciplina artístico também dentro. Dus ma pensa bijvoorbeeld foi trempan ku e show lo zeer uit, like com teatral, I guess e show lo miserta. Ma pensa concept na be videoclip na, ma pensa com like entre social media Mr. Zero, like I thought about no en detalle, pero in ieder geval ku este pas den e concepto ku mi crea. With that information, me to step to Goldie. So matraco Goldie kaba riba destruction. Goldie the real. Anto ku Goldie as an artistic director eta que e concepto que me dune anto translate it den diferente área. Dus eta por exemplo tra briefing la gabisa di briefing que ama manda pe antomra papiku photographer da si look eta asi papiku stylist usando asine eta translate eta traduzir nossa traduzir e projeto den diferente área. Anto eu pensei botanye assim diferente, pero toch coherent den diferente área nang DJ. Dus voor die performance também, like pense performance sure, pero se não te pa nuel anto que usai e performance nota loqueta, usa se nota pa com redição ta riba e bass, tum coco mami mesmo para pensa foi trempang, usa ta eta add that Shanks tries as the DJ,
trando ku Kiana, ku assim fashion, clothing. Dus assim tem diferente gente ku basariba e portar conceito ku ama bem com ele começamento tá traduzindo na mesmo trabalho, zeg maar, de Gwen, shout out to Gwen, ku assim cenografia, você dus então, ja, Turene uiteindelijk tá assim ng parti kreativo dinge, assim né. Dus dat papi die parte die make all of this happen. Dus a tour, theater, the music, the materials, the team, the talent. Kiko te stap dan kuba hasi pa llegar na parte financiero di NEGROPONT. I think it starts with distribution. It probably starts before that. It probably starts with house party. E na nanda kami na masinha, like kung pa organizar evento, to have budget, basta ku nos ta por bater nos mês na dia, anto ku tiki wins ku bota trago event, bota ku sei anto hinke investeren in seguinte event, anto speel plus up, anto tiki sang di streaming, assim na tiki purba ku sang di diferente bags dan ku te drenta, anto por exemplo investeren in videoclip of bosa, and at some point, oran nos estava assim tiki assim, né? Mas of nós abin com regra de house party, que nós não tem mais de saca sang se nós não pensa uma maneira de como se traz sang back. Então, é maneira de traz sang back não me está directly connected to a sang que nós saca, pero la cabeça nós do que está videoclip que te sale 1.500 começa a pensar em event que está by cover em 1.500. Você não pode papia. Depois se não não por, você vai hopi aí, nós invertir hopi sang den muziek en den turcos. Então porque uma grande bobira, even though mas sang botin, menos tempo botin, que men tempo de bira mais valioso para lo que botar assim, que men dat temporada me dava de bem Randstad, niet dat bij bewagen, maar dat bij Randstad tour weekend. No minuto dat ding, dat tour horen met dat weekend of we. Dus dat in moment doen met dat ding say, die moment que me gewoon pagen koi. Pa comida. Like yeah, no, rust. Let's calm down. Let's calm down. Let's simmer down. Let's simmer down. No, pero like it's like an investment que botar in, no die tempo so, pero die sangta me, anto it doesn't matter, parce it a way menos a fun, a satisfaction, a love, a camaraderie que bota crea, a friendship, etc. Dus that's fine. So dat wordt een bom rato. Maar op een gegeven moment, vooral als we decidieren, let's formalize the name, let's call ourselves House Party, let's get sign a record deal, which Alogra. So it's like, okay, how can we make this more of a serious thing? Want at the beat, okay, you want to do, for example, a dope video clip with a dope videographer. Yeah, that's going to cost like €2,000. Kono se tra €2,000 away. Okay, we know we can organize events. So, assim, that same way of working, ma apliquei para mim mesmo de destruição. Dus, de começamento, não meteen ku mi mes events não, pero lá visa booking como estava tá, me te conhecem em que den usa outro conto. Eu promei event como organizar para mim mes ever da de destruição na Cutthroat. É sem como gana de say, então é sem como da ting de CD que nós sabemos, mas sowieso paga Goldie, pero também fund, for example, the mixing, the anto a production, the album. So, dat was de promebia com een album. I could überhaupt pay people. So, een otro album, dan, it was like, echt, shout out to Denzel, who produce, mix, master, maioria de mijn other projects, dan, like, it's really, it was based on just of the strength we fuck with each other. Like, me putting a song out was not just me putting the song out, it was also Denzel working on something and honing his skills. We worked like that. Pero if we didn't evolve from that, nos loqueia da dingen say, at some point nos apurba di uma maneira para maneira okay, at least pay us back in streams, even though the sang, basta party, pero split, basta ku house party nos começa que say,
ku destruction da promia ma actually por basie like ando I wouldn't say it was fair like tu rene nang ku minha paga in the zin van fair nota a wage ku nang merecer Based on the value que nós add. precies Yeah. no based on the value que nang add sim pero den sentido ku what I get that's what I split like a mim mesmo Yeah, timbia mi nota yeah, ni okay. what mi nota ni paga mi mesmo timbia dus pero To make sure none get paid first. sim Algo, sim. sim anto a lot of times você spreken foi trempang sim anto it's like okay this is the fee okay anto a mita si mi best para mi por batrás sangue ku event anto assim na bossa queda move men com na Kòrsou ku piso zero ku gwen etc like you try to work with what you have and to split that body e hene nang ku botraku ne e sangue drenta te bai nature nang ku mi traku ne back then I was not really paying myself banda di e kosten nang ku mi tra direct was akong and what that taught me dat ten eerste compa tussen haakjes monetize bo maneira toch de maneira monetize bo arte toch de maneira como bisa transparente anto mais eerlijk que possível de caminho bo por obviously so sempre tem cosco por baixo que maminho pero botar assim bo best sempre por botar com okay split it assim aqui ando turena tá aí na ampida anto botar assim tra com team botar assim manage um budget para multiple projects etc depois de sei matopa com Marika anto com Carpacci Michael Wanga die Damsco Agency anto Cura Sound anto me estava buscando gente eigenlijk para ajudar-me com não somente vragen subsídio so em princípio me posquibi subsídio plan like I'm fine with words etc pero it was to me really about managing a project of that magnitude sim anto no e management so e productie pero e financial side também di e diferente pot não com esse sente go bindi je diferente não começou a pagar etc so that's what I was looking for anto ma voor base gesprek pero com Marie com Carpacci it was the click anto they understood what I wanted what I was working towards nang ayudami specifically Marika ku managing on the production side of the project this project anto vragen na diferente subsidie lo qual ayuda hopita ku mitating enter plan kaba about kiko e proyecto te come bebe kiko turmi kerasi etc ku emesera gewoon ku anto tweake camina mese tweake pa sende in na diferente fonds nang anto Esaki tabata incluir bijvoorbeeld fonds nang ku pora ajuda nos ku e proyecto na Kòrsou dus een show na Kòrsou and I learned a lot dingen processo aqui dus not only about getting the money side because I think that's easy pero más about how to get there dus e proyecto skibi com me atrariba proyecto de grande, I guess, aqui. So, obviously, se o proyecto tá simple, tem um maximum amount para pedir, right? Pero se o proyecto tá mais complexo, mais sides, mais diferentes funds e mais sem para pedir. Pero também com bota trabalhar com team, anto como bota seguir despejei, anto like all of that, which are a lot of things that I will be giving workshops on soon. You know, so when this drops, or by the time this drops, maybe makumi sakaba, pero because I do think it's an important skill kum minha sinha e ainda tem hopi de sinha e I would like to share, para somra tem hopi artista, ku tem hopi talento, ku tá si hopi cos bom, ku portar também por benefit de mesmo gostam ku ama logra benefit foi je. Because yeah, the funds are there. Bosakong anto a lot of them agora que ako realizar ako na neglisha artista ng kuta di ABC pa hopi yan anto waki na purba cambie anto de processo parte hopi bom bezig acaba
Pero this is the moment, si bot artista pa purba wak, basa qua fonds te pas kubo, anto pa eurit skibi bo aanvraag, si ta kungende of no, anto abo, meses un proyecto grande de umbia, portava te sia chiquito pro me, of whatever you want to do, pero é possibilidade ng ET. And yeah, I'm eating hope critique about the system, of course. This also Esaki tambe. At the same time, I also am somebody who te sinti ku tinkos ku nos tambe, tinku cambia den kiko nos ta hasi, pa por yeken na oportunidad. Nou, Esaki ta definitely uninang, even though I do think ku this system is also rigged. Two systems are rigged. God damn, bro. That's crazy. Ricardo, onde quando de nos chemistry call quando sa se como gusta opita ku botanya ku tem untapped potential. 100. Untapped potential. Então, me ta even pensa di album novo di Bad Bunny. E tem songs que chama Lo que passou a Hawaii, que também tá passando com Kòrsou, passando com Puerto Rico, tá passando com outra caminha. The untapped potential é. Então, se me hake in, que vai caber bisa também de mani, the system is rigged, então, tem gewoon no saque, não tem caso, não tem que começar uma resources não tá. Que como te querer, of que mais por you da e untapped potential é. Dus banda de subsídio. I think lo qual the mais importante ku eseng, anto e subsídio ta traun tu colaborar e in team. Anto colaborar não significa just feature of so like that's like superficial. Colaborar me man mas hasta cross discipline, dus across discipline nan diferente diferente team nan pues eu bota sia com básicos diferente porta ku normal bo costuma com ne of com mas a gente por traduzir lo que abota assim de na maneira então mas a mim mesmo não pensei assim né mas então é maneira e gewoon lá que isso evento lá organizar evento nota diz pensei então like the thing hopi cost kuta sim então hopi skills não hopi cost não bota assim assim kuta gewoon me quer importante pa desarrollar indústria lá que de arte anto creative business anto creativity em geral de nós aqui na Hulanda pero também na Kòrsou ao me tenho visto assim que me não sa com eta sabe me tem business de criatividade I guess como Yuri Kòrsou tem área pero me não sa me não sempre mais corriba me mesma maneira pessoa me não tá paz tem certa maneira com certo custa bem exemplo concreto tá é tipo rapper como tá não tá bata per se rapper que tá guarda de book den evento não que tem dus me não pode saber com não costa por tá não samenwerking não the great like I just don't know pero lo qual samenwerking não comida para piano dia que tá assim tá cria überhaupt oportunidade não novo para artista não portar com nota pass den lo que tá passando caba anto essa etapa a mim permite que para hopi outro gente também like portátil e foco po bailando que baila for zeg maar rapper na modi papia pero nunca rapper não pensa para incluir em performance yeah was ando eri nunca não a connect of gente que portata bom nem I don't know was like tra baker of zo ando que collab com podcast mas dia pero no saco pero like if we don't never reach out to each other nos nota sa e coi tampoco nunca que tipo de colaboração por sali for de algo assim então te quer at least ook offline sim yes me te follow sure tu mira tu ko botas no Instagram pero aqui bono te bahangin um coisa anto DM precies anto hopi gene não com matraco né onde o cara invite bo 2-3 anos passar para
hoop je não como atraco ne despetar, met a hene ku minota konosí, but I just fuck with what they do online, anto ma invite na mis na ibin escucha ki meeting. Fire. Like Goldie, maar kon se Goldie eigenlijk de maniera gewoon met wanneer me waak het asi, elegi puntra mi pa modelar pa shoot que ting, but verder me nota conocer, but I fuck with what she does. To my invite pa escucha album, and she was like, yo, this is actually dope. Let's work. Anto eri no sa cria, pero that was not, me no pensa foi trempang com e samenwerking com ele azir uit, bosa com? Anto assim ta ku Gwen me, like we met each other na telefone, and televisão si, na minha si scenografia pa. I'm like, I don't even know que coita. É tempo. Pero bang. Pero let's go. But it's ali out of genuine care também para lo que sí, anto connection. Pero si bono sali e fo, anto tá open para e tipo de colaboração aqui. Eri, me te quer eta passa. And mas e passa em diferente área com diferente gente, mas bota mostra que cultura é possível em diferente área de arte e criatividade. Algo não é possível ter boa assim. Like, facts. sí, pero a mí nunca me penso para collaboration com guy que track up, pero yeah, maybe. Maybe bota top, sim, bota top guy, bota vibe gewoon, bota comprar outro, então yeah, até before you know it, OnBrand is in the cup business, of the cup business is in podcasting, like. Yeah. Denk anto it open up doors para abo so e conosí gente anto abo open up doors para so abo conosí gente anto assim na bota sigi was a crazy anto I think if you see it that way ku and this is where my I guess kennis kuma haya di track as a consultant in business and so tamit te come in was a team ja e gente ku bonota pensa tá the best partner. Ongene ku te total outro industry, that the best partner. Red Bull is like one of the best examples. The company that does random shit. Somehow works. Yeah. What? How? Like, why are y'all doing this? They have like a music platform. Like, yeah. Fire. Off of working nothing. Like, I don't really want to go too much in this. I don't like talking about other brands too much. Pero like, why does Pepsi collaborate with Oreo? Right. Interesting. Pero no, like, but why? Toevallig zijn we both owned by PepsiCo, pero that's a different story. Pero like, there's collaborations could exist in things que portarlo no pone junto pro me, ese é eigenlijk el punto, anto it becomes something great. Me no por be, and I won't. So I don't think that should exist. This sound nasty. It does. Pero a point is, like, they did it though, and there's people buying it. Anto innovate, hace algo novo, crea algo novo, sí. Anto assim é portar ding the creative business met te querer para nós também de nós isso não. Ja. Que dia nós por verwacht een workshop na aqui também para mas in creativo de Hulanda of Kòrsou. Agora que me que começar na cena Kòrsou binnenkort met de aiming agora que passa in april e mei. Okay. Anto después, depending on how that goes and how the reception is online, me could definitely assim mas open dan me gewoon na Hulanda. Anto, portamento niet assim een workshop, pero mas gewoon, hey, this is like mas gesprek. Dus stel je me, hey, this is what I did, and this worked for me. Anto, tiene ku hasi algo otro, ku I worked for them. Anto, make it mas circle pa share. Anto tiene lo tamane, hey, I haven't tried none of this before, and I have questions about this and this and this stuff. Yeah. Mas anto pa ebira mas sharing thing ku agora que eu eto den vorm de workshop, so etam a parte de subsidie aanvraag, because I wanted to like find a way to give that back as well. Pero me te quere den en maneira ideal pa etra, porta e meseta mas gesprek assim aqui. Where we share stuff, like anto porta creative stuff, tiene lo share mas cos inhoudelijk, tiene lo share mas, a mim não sa hoop die, por exemplo, subsidie aanvraagprocedure nang inhoudelijk. Dus kon essay nang daarbij, to mail nang, to back and forth nang, because I didn't do that. I did the plan, kuta team prome, mi no atra e budget tampoco, as in, like, I approved the budget, pero no tame atra e begroting. Yeah. Dus de begroting eigenlijk de bon complica. En nou kom je nog por, pero if there's somebody that can do it better than me, like why do I want to do it? Was dat like toen kon I
Tihene ku sisa. Anto, if you're somebody that's interested in that, there's somebody out there that did it. No specifiek bij, but Now we can continue. I we think pardon. it wanneer je invitation time on the table, you can always come back. See, pull up anytime. Next week? Well, same time. Toevallig. Sim. Nós vamos dar uma oportunidade aqui para pitch, bomes, como artista, como activista, como But the side entrepreneur, como You need this. turcos. Mas dúvida de bispo são comigo quer ser parte aqui. Está ganhando. No, muito sério. Sério? Like, yeah, like I don't Como? feel. I don't know. Like the podcast was enough, toch? Sim. Pero Programma mi para- clip para- é parte para- para pitch. tu poner, sim. That's the reason. Então ele me não pode chat bus aan out gewoon. Time por. Claro, também por. Digo não. Okay. Okay, say the book. Porque back in track. Porque o track do background para shout nos out. Põe um candido dibo. Dimi. Você atrapa pelo of so. Good. I know you got a song called Trapa Pelo. Não tem que ter uma trapa pelo. Can I Oh, actually, you know what? That's true. Let's That's go. actually true. Esaki, okay. Oh, wow. That's Okay. Bom. Okay. It's like the name is sang by Joim and produced by AXL. Hello, Junie. Joim. Sa. Joim, toch? Of Juni? No, denk met de is bisa. it. Okay, nou ilaga putin de actually. Oh, Sera. No, I've heard this. But yung gesprek kon je nog helemaal Zie. doen. Zie. I feel you. Het Ironic. Yeah. Crazy. Anyway. You're the universe. It's like the name is sang by me and produced by AXL Blessed. Shout out. And sa Juni to basic something on this track. I don't know, pero we'll see. Ese the camera and let's get it. The floor. Yo, this is JUNY MARTINA. This is the OnBrand podcast. You're listening to Joim, to Angel. Subscribe, like, follow riba Instagram. Stay tuned. Team Hopico's coming. Mas podcast com outro creatives na que tipo ainda você interview creatives anybody that's interesting or not interesting, you got something to say, you're welcome on this podcast. They're building a brand, they're building a business. Trapapil podcast coming soon. Comment se você interessado em podcast kuta about financial literacy, the economy and the outro coisa na kuta concern abo e ami e nos turdos. Yeah, bro, this is the OnBrand podcast. This is JUNY MARTINA. Go listen. So completely unexpected, but thank you. Okay. Let go. Appreciate that. Esaki de novo. Okay. Yeah. I mean, it's like Nah, I a really visa. appreciate it. Thank you for coming. Thank you for being open, having a conversation. Because on the camera, with the mics, with the cameras, itame behind the scenes. Now, no mire 2-3 horas ka ba na gewoon papia. Real. Pero sa itam significant, like I said before, but I'm more than welcome to come back. Awesome. The act support to go with the scene and to really great to meet it all come together to make Thank a you. universe Thank with you. the building. Thank you. Shout out to you. Shout out to your team. Thank you. There's more to come. Episode die Sally waarschijnlijk post-poppy. Pero make sure we samen to the events die Juni and let us know what you think. Sa. Share it with us. Very good conversation. Thank you pa bo tempo. Bo tempo ta valioso. Turen su tempo ta valioso, pero mita ang importante ba bisa sa iba. Thank you pa spend bo tempo con nos. Anto, you know, you da nos platform anto hopefully nos add algo tamen na bo platform anto bo plana. Thank you for having me aquí, Nanang. I think we had a good conversation. And Me too. yeah, let's continue this conversation online and offline. And Yes. yeah, we'll Yes. see Kidi Amita back. And yeah, Hey. I love it. I love it. Tunang, like, Guys. subscribe, share. Ture ko nang bosan sa kaba. Dahil kipatene. Dahil bosan tayo sa tempo. Anto, nos tamiro the next episode. Esaki ta sneak peek di parti 1. Uninang ku amigo aldeir toevallig dat hij back and forth about this riba segumi a challenge die ging te mim ota lyricista. Dus Okay. a palavra ta bot lyricista qual ami ta bisa a palavra ta supposita of bot lírico. Si. Lírico ta den buki di oro. Pero den haki strasi je et adjetivo. Ja. Ja. Si. Bijvoeglijk Lyricista. Si. Si. Lyricista nota den buki di oro. Dus ik zei dat onku op een gegeven moment mijn mensen aan je zo ja, met het traduceren voor die Spanjool, pero também inglês, lyricist.
It's like, okay, dus eu conheço lyricista. Andorei, pero assim não tem mais, ando nota tu hora me sa que nota den book de hora, mas me nota by check, me nota of the mensen tem na me não assim, pero me nota visa que it's the fout si bo assim, dus tiene, sa? Pero a me nota usa book de hora me escrevi. Esse aí estava um preview de parte 1, disponível em YouTube e Spotify.